Assalamu alaikum, дагы бир урматтуу Эл Кабар каналынын көрүүчүлөрү, жалпы Тез Кабар медиа компаниясынын катталуучулары, көрүүчүлөрү. Биз Оштогу учкундагы мал базардабыз. 13 февраль аптагүнгө жекшемби 2022 жыл. Уйлар тарапка кирдик. Жылкы тарапты, тайлар тарапты, бээлер тарапты бүтүрүп, акырын уйлар тарапка өттүк. Мунажындар кандай болду? Корпоктор кандай болду? Көрөсүз. Ананы көрөсүз. Мунажыны көрөсүңөр тоондар. Канча берип атасыз ака? О, ака, канча берип койдуңуз? 37,5 миң берди. Сиздер көрүп турган. Канча бердиңиз таксыр? 5 миң сом. Бияк канча деп атат? 70 грамм болду. Боз бу бунуңуз? Я, кечки болгон. Болду. 45 миң берип тур тугандар. 70 миң кеми бар деп атат. Колду үзбөң, таксыр. Таксыр. Үзбөң. Бүтүрүң. Балалар ушундай тугандар. 37 миң аркага берип атат экен, буга 45 миң берип койду. Кечки боз экен. Тыгыр чалдырып коеюн. Жаш мунажындар тараптабыз. Таксыр канча деп атасыз? 40 миң экен. 1 жашар тугандар. Корпок мунажын. 40 миң кеми бар экен. Энчилик аласыздар. Сойгон аласыздар. Балалар ушундай. Ана жүрүңүздөрчү. Шеф канчадан атасыз? 8. Базар багылды. Канчага бербедиңиз? 37. Болду. Жетип калыптыр а? Мынау акам кармап турган эки кунажын туганда 40 миң кеми бар экен, базар 37 миң бериптир, бербептир. Жетип калыптыр. Кичине болсо берет иншалла. Содаңыз берсин таксыр. Шеф канча деп атасыз? Туганбы бирде? Кунажын экен, 45 миң кеми бар экен. Базарга келген мал Канча деп атасыз буну? 50 кем бар. Канчага бербей койдуңуз? 43 ке берем. Болду. 50 миң кеми бар экен. Жакшы нерсе экен. 43 бербедим дейт. 50 миң кеми бар. Көрүп ушундай. Балалар ушундай. Ака, мунажындар. Оо. Корпоктун баарын алып калмап отур. Андан не болду? Таксыр канча деп атасыз буну? Буну 50 деп атабыз. Канчага бербедиңиз? 43 ке бербейбиз. Болду. 45 ке чейин бүтөбү? 45 ке чейин бүтөт. Болду. Базар ушусу сонунда турганда. Даңгал базар болгон сонунда. Мына сиздер көрүп турган кунажын. Айдаңа бар. Мына кунажын 50 миң кеми бар экен. 43 миңге бербептир. Кичине кошсо берет иншалла. Берет. Энчиликке уй кылып алсаңыздар деле болот. Жакшы эле нерсе экен, карындары чоң-чоң. Эти деле эт экен. Утуп болуп көрөсүздөр. Ооба, ушундай. Содаңыз берсин таксыр. Алар кимде болду экен? Канчадан деп атасыз кары? 42-ден. 42-ден. Тегиз. Кунажынбы, туганбы же? Кунажын. Мунаны канчага бербедиңиз? 38 ке бербедим. Бербедиңиз. Мына 40 миңден бүтөбү? 42 миңден кеми бар экен мыналардын. Мына ортодогуну 38 миңге бербептир. 40ка чейин бүтөбү таксыр? Bozdu bunamız taksır? Ha, boz. Kança da otasın? 55. Kançaga veriyor oynayınız? Tuyunep kaptı o bununuz? El kavardan görürsün. Buna kunacın tuyunep kaptı tuğanlar. 55 min dediniz mi? 55 min kemi var iken. Tuyut kuda kalasa var öyle.
Birinci tuş ekan o'zingizlar. Birinchi tur. Maşallah. Qanchaga berib qo'ydingiz? 46'ga berilibdi. Tamam, sizlar ko'rsanglar. Sodangizni bersin, taqsir. Mana ke munajinlar. Munajinlarni shu yerdan tavasizlar mana. Qaynagan jeridan. Qanchadan deb turasiz, o? 55'ten ene bola 75'ten. Buna iğne valla 75 bin ekan. Birinchi tuşu bu. Bastırsa ikincisi olur. Boz bu dağım. Geçki boz. Geçki boz ekan 75 bin. Kemi var ekan? Bunisi. Bu boz 55 oldu. 55 bin kemi var ekan. Geçki boz ekan. Bolar shunday aytganlar. 55 bin, 75 bin. Taqsir qanchada o'tasiz? 50. Qo'lga teshini ayting, qanchaga berib qo'ydingiz? Qanchaga berib qo'ydingiz? 42 bu. Bo'z ekan to'nlar 55 bin kemi bor ekan. 42, 43 bin qilishibdi, bozor berib berdi. Yaxshi. Qo'lingiz bersin. İşte dikkatli kovar görünce. Qo'yib ket. Mana qulajinga boraychi. Bosib qolib yo'q. Ava qanchada o'tasan ani? 60 lira. 60 bin kemi bor ekan. Bo'z bu bunimiz. Bo'z ekan qulajin. Ha, yaxshi. Yaxshi narsa ekan. Şef qanchada o'tasiz? 60. Qanchalik? Qanchaga berib berdingiz? 45 ga. Bo'z bu? Qisir bu. Bo'ldi. Qisir ekan to'nlar. Bosib uqdingizlar. Qanchani tug'dilar bunimiz? Ha, yaxshi. Ana. Bozor borgan. Qarg'ildi qanchada o'tasiz? El qavardan ko'rasizlar. El qavardan ko'rasizlar. Targ'ida 55 lira. 55. Bundan qancha? 55 bin kemi var ekan. Bo'z ekan. 55 bin kemi var ekan. Taqsir ko'ring, bo'z ekan. Oldu ko'rib. Jambaşlarini ko'ring, putu qo'lini ko'ring. Ha, ko'rib boshlashibdi. Kim? Jelin saluvli qolib turibdi. 55 bin kemi var ekan. Bozor shunday. Gelip sınığına qaraysizlar, etine qaraysizlar, arqa etisine qaraysizlar degandek. Mana son nersa o? Ava qanchada o'tasiz? Maşallah. Qancha berib qo'ydingiz siz? 57 ming? Ha, 47 ming? Ha, yaxshi. 47 ming ham yaxshi bu. 60 ming kemi bor ekan, 47 ming beribdi, bermaydi. Unut, bo'z ekan ha? Yaxshi narsa ekan. Qo'lni qarmang, o, qo'lni qarmang. Ha, o do'stim bozorda qilib o'tadi tag'in. Eni olan qanchada o'tasiz? 75. Qanchanchi bolasi bunasi? 3-chi bolasi ekan. Ukam shu yerda 55 ming kemi bor ekan. Bo'z bu qisir bu o'zi. Kechki bo'z. Bu shunday to'nlar. Yeni olan uqdingizlar. Kechki bo'z ekan. Sodangiz bersin ekan. Yaxshi narsa ekan. Qanchaga berib aytasiz? Ha? Nima har qanday sira o'tadi-da. Qanchada o'tasiz? 40 sira o'tadi. Siz qanchada o'tasiz? Ha, 70 lirada o'tadi. 70 ming kemi bor ekan, 40 ming berishib turib to'g'anda 40 ming ham bor aka. Bola. Bo'z ekan. 5 oylik bo'z ekan. Yeni olan qanchada o'tasiz aka? 75 ming. Ha, yeni olan 75 ming kemi bor ekan. Birinchi bolasi bor. Erkek ekan ha? Urg'och ekan. Bolasi urg'och ekan, 75 ming kemi bor. Bozor qanchaga ko'tarildi? Bozor 65 Bermediniz. bermedi.
Avam 65'ke berбептир. Mana sizler көрүп турган. Yeni olanı. Bonu şu kaçtı. Solağınız versin al. El kordan görüyorsun o. O sarını kaça dodasın? O sarı elik mi ki? Buna acı. Onda. El kordan görüyorsun. Oo. Kaça doda sakın mı karan? Kaçı? Karan. 75 kim var? Zor neresi o? Ya adam taptan uzattı mı orada? Mal para 75 mi kim var? Boz mu bunun ha? Sınacak çıkan. Onlar 75 mi kim var ekan? Boz boso, keçki boz bosam kısır. Uzun nerselerdi qayerden tağıp geldiniz saksız? Kaçadan da otasın? Karası 90. Sarısızca? 55. Oldu. Bunu sizler görüp turgan çoğun karamal 90 bin kemi var eken. Boz bu bunuz kısır bu? Boz. Qaysı ayga barıp kalat? Bir aydan keyin. Bol. Жазга туйду экен тоңдар. 90 bin kemi var eken. Kaçanчı balası içindeki? İçindeki ikincisi eken. Sarını olsa kança dediniz? 55'te. 55 bin. Anınızda boz. Bol. Uylar töl başlagan toğanlar. Bilesizler. Sodağınız versin taqsı qarаны qanchaga bermediniz aka? 73 binge berdim. Maşallah. Buna qarаны 73 binge bermedim deydi. 73 binge bermedim. Ne oldu aka? Qaysini bağıltasın? Bunlar mı? Qancha berdi? 61. Maşallah. Bozu kana to'ynab qoldi. 61 bin berib o'tadi to'g'onlar. Qo'l qarmalib turadi, ko'rib o'tasizlar. Birinchi tushi u ekan? Жаңашма. Ha, bo'ldi. Jang ochma. Esi qanchada o'tadi? Es 65 binge bayla. Ya qo'y, Ming so'm qolibdi ham. Qo'l düzbemizlar, bitiringizlar. 64 ga baylab oling deb o'tadi to'g'onlar. 63 bin berib o'tadi. At. Maşallah bunaka. 63 binge bunaka. 63 binge satıldı mı aldı? Tuyunab qolibdir. İnşallah. Жақын күндері туып береді. Mayli, берекесін берсін, о. Болды. Вот. Бұназындар қаншадан болды тақсыр? 47'den 37. Bundan 37 ekan, arkası 47 ekan. Birinci açmalar mı? Boz bek ötüm. Görürsüz. Qancha qildi bozor? 47. Qanchaga berib qo'yding? Çıkış görmeyi tamam. Bo'ldi. 43 binge bermedim deydi. Bak shunday aytganda, sodan o'zbekistonda to'q. Bunajinlar bo'z ekan. Bosib o'qingizlar. Mana to'yinib qoldi. Жаңы açmalar to'g'onlar Qonajinlar tarafdamiz. 13 fevral 2022 yil jekshanba. Oshtoq uchqunдағы mol bozordamiz. Ha, jelini qarangizlar. Orqasida qo'yib qolibdi. Qanchada otasiz mana nova? 60 bin. 60 bin. 60 bin. Kemi var. Ha, Qonajinlar shunday, bo'zlar shunday. Ushqa qarab turulaysizlar, cho'tokda. Mana Qonaji qancha oldi? Akam? 55 bin. Akam mestasida. Qanday yaxshimi? Keling. 55 bin kemi var ekan. 55 bin kemi var. Birinchi açma to'g'onlar. Yeni olan qanchada otasiz, o? Ha, maşallah. Bu qancha dadil go? Mana yeni ola 110 bin kemi var ekan. Torpoq erkek ekan. Neydi kendisi? Yine ola 110 binde otamda. 55 binden de otamda. Sütleri tamam. 4 litre sütü var. Maşallah. Sütü var ekan, 4 litre sütü var ekan.
Желini de görürsüzdür. Kaçıncı balası mı anağınız? Üçüncü balası. Sodanız besin. Kaçağa verip koydunuz ama? 100'e vermeyiz. 100'e verip verdiniz. Tegiz. Tegiz vermeyiz. Oldu. Ya buna kaçak? 110 için bitirdi o. Tutarız. Oldu. 110 bin kemim var, 100'e verip verip şu anda. Bu ağı şunday. Topu koyacak işken. Oh. Aman 110 bin kemim. Kançanın tuğu koyup duran bunu o zaman? Ha maşallah. Bu o zaman. 3 tutuydu eken. Pazarda görünüzdür soğanlar, pazarda. Pazar ne oldu? Allah. Pazar dımıp durat, hazır başladı. Hazır başladı abi. Orbek. Kançaga aldınız, kançaga sattınız aka? 7 canım satıldı. 67 yarım oldu. Maşallah. Bereketsin Bu desin. erkek. Kolpoğu erkek eken. 67 jarım ming bolup tur. O jelinderdi qarаңыздар туғандар. Sütü ham var eken tüzgüleç. Kolpoğu erkek. Bunu göreyim. Жақсы алып саға. Қаншаншы баласы екен бұл? Üçüncü balası eкен. Ha, torpağı. 67 жарым мың туғандар. Üçüncü balası. Ya, ana. Qancha litr suzi var lan bunun? 3 litr var. Bir de suzi da yaxşı. 67 жарым мыңга ene bolar satıldı. Şef qancha otasiz? Taqsir puli qancha bo'ldi? 100 otasiz. Ya bu yaqinda Широкий nersa ha? Qachonqa borib qoladi? Qachonqa borib qoladi? Bir oyda to'y-ku. 2 haftada o'tadi. Maşallah. Molni qarangizlar tuğanda. Bir 2 haftada to'y o'tadi. Qanchaga berib qo'ydingiz? 80 ga bağlamıştı. 100 ming tuğanlar 80 mingga berib edim deydi. Jelindeler to'lib qolib. 2 jumada deydi. Görün aka. Sağın uylar, qonajınlar uşunday. Biz menen çok olup turunguzlar. Tez qavar, el qavar kanallarını görüp turunguzlar. Жүрүңүздөр. Торпоктор тарапка, букалар тарапка өтөбүз.